popunjava križaljka za nadolazeću sezonu, pa je tako Goce Sedlovski službeno preuzeo funkciju trenera juniora Dinama. Kao igrač, legendarni Makedonac u Dinamu je ostavio neizbrisiv traga, sada isto želi napraviti i na klupi druge momčadi. Sedlovski je odradio dvotjednu karantenu, a s njim je razgovarala Ivona Heman. Vratio se Goce ovoga puta u nešto drukčijoj ulozi. Legendarni Makedonac odnedavno je novi trener juniora Dinama. Dugo godina nisam bio u Zagrebu. Kao igrača, kad sam igrao tu na Maksimi, mislim da ima 10 godina. Ali kad sam vodio Vardar i kad sam igrao za reprezentaciju, dolazio sam par puta i tako da znam ovaj stadion, znam dosta ljudi po Zagrebu, dosta prijatelja i osjećam se super, osjećam se kao da sam kući. Maksimir ga se jako dobro sjeća. Miljenik navijača s Modrima je osvojio 3 prvenstva, 3 kupa i 2 superkupa. Ta godina kad sam zabio te 24 gola sam zabio u jednoj sezoni kao obrambenog igrača, to je dosta puno, ali htjela me lopta, valjda me nagrađivala. Pokušat ću to da napravim isto kao igrača što sam ostavio taj dobar takt u Zagrebu. Zadnji trenerski angažman imao je u Širokom Brijegu. Prije toga trenirao je makedonsko Turnovo, Vardar i latvijsku Rigu. 2016. spominjao se i kao kandidat za prvu momčad Dinama, ali put ga je odveo do juniora. Nije ih još sve upoznao, no veseli se prvom zakazanom treningu, čiji se datum još uvijek čeka. Još sad ne znamo situacija kakva je, šta je, vidite, znači sad sam tu da i pratim, došao sam 14 dana, bio sam u karantena. Sad i pratim treninze, dosta igrači treniraju sa prvom ekipom, treba se to dobro posložiti. Jovičević mu ostavlja momčad u četvrtfinalu Lige prvaka gdje ih čeka Benfica. Ako žele